chỉ bay ule mẹ ni som ni pakwa sang ni som ni pani pathian ni ane Myanmar ram sipai ten thu nei na an pong lang nuwa Myanmar ram din mun dik tak tun chuma hian kan pong chuakin kan ngai thlo don ani ngai thamia mia mai ngo sum dona thil hi mipui lakata lak bo the ani lo ang bokin sarkar le mipui po hi dan pa ngai a chuan an in ngeng ton rang thin ani February ni ka sang ni som ni pakhat atanga sipai ten mipui thlan sarkar tharum den an pai thla ka tangin mipui ten an mabak be sei abota ti hi in sil po ngai lovin an sengal vek ti la kan soi warlawang be sei aboti ai ma in mabak a ko ti la adik zok hialang Myanmar mipui te hi hun masalam stone age lama an ki le ta thu ti a ang ta zok ma thim thua ni tia zol nei ten an lo sil lok kha zo rama chau ni lovin Myanmar rama zok hian a thleng dik tama zoka COVID-19 seleng boi wang lai takin ripui leng po ngai sang man leng lovin sual sipai rong wa takan ano be na hnuaya tal chua hi mipui te napui ber ani tamai sia alung chit thlak tak zet mai economic subject a chuan primitive accumulation ti tramoma chu stone age hun lai thingbul lungbul an bia kun laia mani ngam zong le mani aya chaklo zok ta chunga lal rota mani ham tharna atana masil taka mi thil nei pong chu sak soina ni tuna sipai council sarkar in ti te che dan po hi mi in chung thlenga luta anrem tina telmi lawa an du thala lu chuan huwa mi man le tha mai ba ka an nei sum le thil thu tak tak te an chu sakhi primitive accumulation che dan dik tak chuani sipai council sarkar ten dan le thu pek keng ko thei tura martial order an chu zong hi extractive institution tir siat mimal le pol ho pakhat tan chawa ham thana tana chua thin dan ani lama wangin mipui zong tan a huab lawa sipai lal tele an thurwal pui thei an hung zui tu rule putara le awong wa te tan chau ani thim thua ni an ma chon an ti po hi chanchin thar le thu puan chua dik tak social media le news agencies te an thiat veka sipai thlop television le radio chau hian an propaganda puan chuanan hun an manga tual chung le rampon chanchin puan chuana reng an hu bo vek mai ani mihring dikna chanvo hi na sa takin an pong suala foreign news media BBC CNN VOA chu soilo ramchunga internet connection zong deuh tho an chu cha ta ka wangin veng chung thil thleng po a hria thei reng talawa zanlaya mi in chunga an du ang an dap theina mi khwal report na dan po in mipui te ati thlaba tak zet ani kumsang khazakwa somruk pahnia general niwina sipai sarkar alal khan mipui te sumdona zong nationalize ani in sipai ten an lo chu saktua bank note poisa tlang lian chin zong alo ti to ti mipui ten an hriat nu ani wangin tun truma sipai thu nei na apong lak le po hian benga mipuin an poisa da po chu a him don talo ti an thathiam hal mai poisa hlutna tlang hniam le thil man sang zel turi sipai council sarkar hen chu avek hiania mipui te chuan eng ti kong mai in an chunga rin na an hat theilo ani internet broadband a chut chat nu chuan sum dona kai hnoi thil zong banking thlengin a tor phata a hnu dewa benga poisa da reng po kan tan a him tolowe ti in ATM mangin an la chuak sup mai benga poisa lak chu run pui om lain poisa lut ero om der si lawa hei takhi sipai council sarkar ro relna mipuin an rin lo zia lan sarna ber pakhat chu ani ta ani CDM awanga sarkar hathok nuar jing a hian bank staff te an tel chawa mipuin sipai sarkara hian bank tak ngial po ala rok du palang ti in chutia chan vekai chuan kan nei zong hi la le tila CDM thlop zonga thilpek rombona nei hi kan hlok pui zo ke an ti ta zok di point alang ani World Bank chuan tunlai Myanmar boina wanghian GDP 10% velin atlang ne man ringa Fitch pay chuan 20% vel thleng ani an ringani ani na taka chuan hei ayana sa hian atlan hiam thei ti a chiang hle sipai ten thu neina an lang nu in Myanmar economic hi atlan hiam duaya
sipai council sarkar berian china rin chanin engma athok theilawa mi man le tual tha ringot hi an tha tho ro pui ber ala ni ri box sia mi pui tan ma ba ka ko lo le ani Myanmar economy hi khovel banking nen a in zom reng ani sia thapa ngaya mi pui in sarkar ma alak po in sani somthum vela miram an ang ve don chau ti to na kala in sipai fir khole anzar ro tum rul putara te chuan beidon na khwar khuruma hruai lu ta sia ato bera tan chuan sol sipai sarkar ho an tloma beidon na khura tanga mi puite khai chuak tur chuan mi puite rin kai national unity government hian beisei ang federal democracy rama a hruai thlen thei pot anga yani democracy ram Myanmar hi ani pot anga ya foreign investment tam tak Myanmar rama alu pot atulani infrastructure thar din thar lea endik nationality tangrual taka an tan rual hun chuan mi puite tan he hun hi anga lel om tak zet mai ani COVID-19 thipui wanga mipui na thok mu mal theilo le re theina belcha tual chung buina siam chuak tu te thunei na chak huam lal la tha lei ngoi sipal lal le anzar zo phe tum rul putara ta chu pathianin ala semlet nge yang ti ring phot mai tiang ram tluchia ti hi saprong chuan fail state tan tia Myanmar ram po hi February ni khat sang nei somni pakata tanga sipai ten mipui sarkar laka thuneina an pong lak nu tagin chu din mun chu an pan tame kani ram pakhat sarkarin aram chung thuneina khai khom theina a hlo chuan ram tluchia din mun chu ani ngal mai Myanmar sarkarna chel tum ten dan pa ngaya sarkarin kalpunga nei thin executive legislative lamhna tuang taka a tho theilo nuwa emo chu sarkar chuan khovel ram sang sarkar te pongpuina le siat puina anei lo rualin fail state in mun chu a thleng ta ani amana pengin thuneina neya inchalin pol sang an ding bok thina dan le thu pek ken kong na konga po an lo cham miu to chuan ram tluchia state collapse ani to mai ani chu tiang lam ram chu Myanmar ram hian a hoi ta meka chu tiang ram chu han ko mai turbo tam tak an om mek ani Libya ram te Somalia te South Yemen te Mali te Democratic Republic of Congo Central African Republic Liberia Yugoslavia Lebanon Afghanistan Sudan South Sudan ram te hi alar zwal deuh te anni Myanmar ram hi Asia khomol pia fail state om chun ani don ta ni na langa state han ti hian ram pumpui country tina anima azoka state tia kan han soi fo hian Mizoram state ti te Tripura state ti te Myanmar rama Chin state ti angte soina ani lo ti clear tu le ngai thatu ten lo chiang phot tila Montevideo convention chuan ram pakhat hian a chunga cheng het mi hring te ram zau zong le ram ri fel fai tak a rei tur ani tin ram dang sarkar te nen in lei chin to na tha diplomatic relationship anei tur ani ati sipai council sarkar hwai ro chuan chutiang kan soi ang chi hi sarkar he tak zia rang hi a hlo deuh vek to ani mipuin an thlop endik ang group te chuan sipai sarkar dinglai ram lua chen chu ani telin an la duai zela muntina sarkar ro rel kol hi akal thei talawa beng an hong theilawa zirna in zong kharania damdoi in an hathok doctor atanga fort grade thlengin sarkar an thlop lo wangin an kal lova ram chung in kalpona lam thok tu transport department na thokte an noro wangin motor rail long thlo theina service a chol veka sumdo na mun zong bazar thlengin kharania ram chung ei bar zona hian name nawin atlang thiam pha em boka sipai sarkar chu international relationship chung changa khovel ram tam tak hian democracy lama an kom ser mek boxia sipai council sarkar hian UN special envoy to Myanmar palai tangial po aram chunga lu ti ra phalwania khovel ram tam takin diplomacy lama an kom ser bok mek ani mania anei zo tak lo ASEAN summit atang phei chuan Myanmar ram hi ram khat sarkarin anei thiet executive power legislative power zonga aram akhai ding zo lawa China ramin athunun ti hriat ngoi le China ram obben an hoya ram pakhat a angma to zo kani
sociologist state an soi fo ang ram chunga remna le muana om tir thei tura ma la thei mal khai sarkar ani lo ti chu tuna an boruak to na tang hian a hria hle ani telecommunication service zong an chu chewaka chanchin thar dik tak pon chona news agencies te khar vek ania chanchin bu che tur omlo na khovel om chhun chu Myanmar ram Burma ram hi ani deuh mai o masin sarkar hian rampum huap thu neina ami puite chunga akeng ko thin tur ania English chuan hetiang hian an soi fi ani a state is a central authority that can exercise a monopoly of legitimate coercion over a defined territory and its population to keep peace and enforce the law. Thathum chungin sipaiten tharum le ral thu mangin mi puite chu obbe atum po chu apuitlin hlei theilowa sarkar hnuk poimo tak tak pathum ngin ram op ne miau lo wangin tual chung ro rena lama sarkari afel hrim tani martial law mangin dan le thupek po chhuathin ma se mipuin anzom miau lo chuan sarkar a lo chamtina ani khovel muwa sipaite chu terrorist tual tha mang mipuite suam thin le tidu da tu ania Burma sipai council sarkar hian rammi atitlu chemeka fail state ni turin a than akin viau to ani ram boina awangin mitam takin na an chan to security force ten ni tin hian mipui ti thlabarin tual tha mi man le ngai sak bak a sona tur na a thok lowa ral muang lowa anin hriata wangin mani inlum chhuasanin mun himlam nian hriata panin an ral tana kong engkima ram atlak bal to wangin chuan tha te ril runa le beidong ten sipai sarkar dole turin an ral thuam nei thei dan zong bangin ram ria training an nei tlut mai ani sipai helpol sarkar an ron mek hian Chinese technology mangin Myanmar mi puite chu North Korea ram ang thirkar ri rupu obbe atum het bur mai sia hei lo liama fail state de mek hi om thei kher lowang thlathum tling thuak to tur hun chungin ram tlu chedin mun anding ta hi chu rule putara sipai lal thu neina chak hum Jeremy ong hlai ne apolte sipai council sarkar hian monpura mi sang khazariat la inunna an chan po hi hemi te hian anti sen mo chu an la phur ngeng de ram tlu chemek ni turin so sipai tlon lung oya mani le mani chung te bil tan chu ham thana du wanga an mani fui porba ka democracy tung dung le tura mi pui sipai te le thang thara generation z te malangna ti thon of zonga chathin lal kham lo rule putara min ong hlai le polte thurul pui kok tu hek tu dalan te hi mi puiten an ngai dam thei don awani ti hi achiang em ani Burma ram hian tluk chiat mai lo chu ton din hmuna chuan mapak ani hau lo mai ti hi achiang reng mai a chhunga cheng Myanmar mi puite an khongai thlak tak zeta an zalen na ram mason ram pa ngai democracy ram ani le theina tura heng sipai nun rong le mol tak ten an obbe na hnuaya zalen na an be mek hi an hlotin ngei kan du sak tak zeta tin mipui thlan sarkar IO adin National Unity Government te hian heng te hi an sual chuang ngei theina turin du sakna sang berpo kan hlan mol ani viewer te hne na ngen na zeve leila kan channel mena subscribe sak lo te khan subscribe button khamilo me saka min lo subscribe sak ve ngei turin kan an som chuwa tin kan video upload tharte in lo dona in lo mu ngal zel theinan in tan po rem chan zong nan notification bell kha in metanga ola in da don ya